besar Kuningan, monggo diaturi. Yang punya kawasan pasawahan maju. New Batara, tuh. Wong wong. Keluarga besar pada Benghar yang punya cantik-cantik, yang punya pohon duit monggo. Yang punya cantik keluarga besar Kuningan. Mama, Mama Iren, sing duwe pohon duit Mama Iren. Ayo Mama Iren. Pengantin. Dandane keren abis, kayane kaya artis, luruh gadis sing modis, kaya Opi Persik. Mama Iren, tumpake mobil sedan, kaya artis gedean, kuping tindik antingan, kaya wong edan. New Batara, Batara Audio, Mama Iren, masih Mama Iren, Mama Iren, keluarga Kuningan. Ini barang bunda siapa ini? Yang punya pohon duit masih keluarga besar Kuningan, keluarga besar Kuningan, keluarga Pak Hajat dari Kuningan. Terima kasih sayang. Keluarga Kuningan di Awur. Ayo Bapak ke, ini Bapak siapa ini? Ayo Abah, Awur Bah, goyang. Aduh beli kuat, dia nyawang sampai. Wajah ganteng lan gaul bisa. Keluarga Kuningan Awur. Yang punya cantik, siap. Apa? Masih dong. Keluarga Kuningan. Badan keker, aduh gede pisan. Pantes diceger jadi julukan. Allah rawat. Saban wong wadon beli kuah, nyawang pahajat. Memang pahajat tadi rebutan. Pinter mulungan dihandap diawur ke deuinya, ngacapekeun. Pahajat sini dong. Tuh pake mobil sedan, kaya artis gedean. Kuping tindik antingan abah ganteng, beli perhitungan Mah Iren. Mama Iren Awur masih yang punya cantik ini. Bareng teteh siapa? Teh Elin. Masya Allah Teh Elin. Ini bunda siapa? Mama Elin. Oh ya Allah, ya anak jeung indungnya, ya incuna ya. Masih Mah Iren lagi. New Batara. Masya Allah. Siap. Aduh beli kuat, yen nyawang pengantin. Wajahnya ayu dan ganteng tenan. New Batara masih pengantin. Ini Papa Elin. Sok mama papa anak nenek kakek ayah. Badan keker, aduh gede pisan Pak Elin. Kesuwun pantes si ayah jadi rebutan Awur. Saban wong wadon beli kuat, Aobi sayang kesuwun. Memang Aobin dari rebutan kesuwun. Atau tentang atraksi, dandane keren abis, gayane kaya artis, luruh gadis sing manis sok pahajat. Seepkeun deui kumaha pahajat lah, da ieu mah pahajat nu bahagianya. Deui. Seepkeun, seepkeun. Seepkeun deui sok, sok. Awet dina kantong mah awet. Awet. Masya Allah. Spesial keluarga besar Kuningan, keluarga besar Hajat. Terima kasih untuk rezekinya, Masya Allah. Awur. Masih ini teteh siapa yang punya cantik? Teteh Iren, Erin Iren, Eli Iren, Elin Iren. Biar euy. Yen nyawang sampai. Bos laja saya. Ah,
duwe pohon duit mati sayang kita lo pake nih reka mana embung tekaci joget dola Manginul tuh pake mobil sedan kayak artis gedean kuping tindik antingan beli kehitungan rela potong dari demi goyang Manginul tong ditepang atuh ketek kudu dioperasi deui